Wayqipanaykuna may sumaq waqmanta tupayunchis taytanchispaq santa qillqanta qhawarinanchispaq kay paqarin kay p'uncha wayqipanaykuna qhawarisunchis kay iman kay sacrificio nisqa iman kay sacrificio chaymanta qhawarisunchis hinaspa phawasunchis a ver kay salmos phishqa chunka t'aqayninta phishqa ch'ikunmanta wichayman wayqipanaykuna hinaspa kaypi taytanchismanta mañarakusunchis porque munaymi kasqa kay aunque noqanchikña leeruranchis maytaña kinsa kuti tawa phishqa kutitaña Bibliata tapamanta tapa leenchis pero siempre kashan más yachaykuna mejor yachaykuna maymana no iminas kashan lamar qochariki nadaspa mana tukuyta atsumanchu muyusunman anchaynan kasqa kay santa palabra wayqipanaykuna hatun yachayniyuq taytansmanta mañarukusunchis munay sumaqta qhawarinanchispaq ancha munasqa sumaq taytayku kay sacrificio nisqamanta taytay qhawarisaqku iman kay sacrificio qolqe pagana kaqtin pagaykuman mayta purina kaqtin puriykuman imataña qunayku kaqtin quykuman pero qanman taytay uq sacrificio nisqa gustasusqanki papa munay sumaqta qan rimapayamayku kay wawaykikunatapis sutimanta suti qan taytay sumaqta taytay qespichi saminchay chayta mañarukuyku ancha munakuq Santo Jesucristo qollanoyk sutinpi amén taytay qhawarisunchis entonces salmos phishqa chunka phishqayuq ch'ikunpi ñuqapa hunt'aq runaykunata huñupuwaychis sacrificiota haywawaнаnkupaq sacrificiota haywawaspanku ñuqawan rimanakuqkunata huñukapuwaychis nispa chaymi kunan kay qhawarinanchispaq sacrificio imataq sacrificio huk empresario qolqesapa iglesiata purispa may sumaqta kay michiqpaq parlasqanta uyarispa wasiman kutin wasipitaq pay kashaspa pensayukun imataq kay sacrificio nispa mana noqa yachanichu sacrificiota mana kunankama ruwanichu hayk'aqpi sacrificiota nispa hinaspa nin noqa kashan wasi kashan kaykuna kashan ishkay carro haqayna kashan imimana kashan mana noqa mikhunay pisiwanchu imapis ashka llasaq kashan nispa nin hinaspa pensayukun hinaspa señoranta wajarispa nin señorata hinata kayta pensashani nispa nin manachu bendicionman llapan kaqninchista hinaspa chaywan kay predicación evangelio nisqata ñawpaqman puririchisunman porque nuqanchis ninchis cielopiqa mejor suyashawanchis mejor kashan nuqanchispaq entonces manachu chayta apurachillasunmaña cieloman chayananchispaq nispa hinaspa señoran tapuyun imaraykutaq qari chayta pensanki nispa imaraykun qan chayta ninki nispa hinaspa pay nin es que noqa iglesiapi uyarini chay michiq parlasqanta sacrificiota ruwaychis nispa niqtin noqa kunan pensashani chay sacrificio ruwayta nispa imataq sacrificio wayqipanaykuna
Mana kay sacrificio ka trueque nisqachu. Mana cambiazo nisqachu. Mana sacrificio ka truequechu wayqapanaykuna. Kikin t'aqaypi chunka ishkayniyuq versopi qhawarisunchis mira. Yarqawanman chaypas manan uyaykimanchu. Ñuqaqmi tiqsimuyuntinqa tukuy chaypi kaqkunantin. Imanin taytan iskaypi. Ñuqaqmi llapan kay mundo kamasqay. Piman pertenecen hallp'anchis payman. Piman pertenecen carronchis payman. Piman pertenecen familianchis payman. Ni wawanchispis nuqanchispaqchu kasqa. Porque chaypinin herencia de Jehová son los hijos. Taytanchispaq herenciankunan wawakunaqa. Qué tremendo. Sa llapan kay mundopi kaq taytanchispaq. Siempre chayta yuarikuni noqa haqhopaq parlasqanta. Mana kay pachama imatapis apamunichu. Mana imayuq kay pachata hamuni. Aynalla hamuni soloy ni p'achayuq paschu. Imaynatataq ripusunri? Imaynata ripusunchis. Mana imayuq. Mana imayuq. Noewan familiankunawan arkama haykunku, hinaspa arkata uno qarit hapin, saqiranku imaymanata. Wasikunata, seguramente animalkunata, imaymanakunata, qurikunata, qullqikunata. Chay diluvio tukuqtin, lluqsimuqtinku, imakunata tariranku. Ni imatapis tarinkuchu. Porque mana kay pachamanta imatapis apasunchu wayqipanaykuna. Ni mayuqpis purisunchu. Incluso wañuqtinchis, porque llapanchis chay ñampi kashanchis. Mana pipis salvakunqachu, ni pipis salvakunchu wañuymantaqa. Llapanchis chay ñampi kashanchis. Incluso wañuqtinku chaytaqa willawanku nuqaman, no? Mana munasqanchis p'achawan churaywasunchis. Imata apanchis, imatapis apanchischu. Mira. Tayta ñuqaqmi tiqsimuyuntinqa tukuy chaypi kaqkunantin. Qué maravilla. Llapanmi paypaq. Llapanmi paypaq. Pero runakuna noqanchis wayqipanaykuna, tayta mamanchiskuna, abuelunchiskuna, antepasadoskuna, pita alabaranku, pita adoraranku, pita umallaranku, pita kasukuranku, pita Dios chakuranku. Kikin Diosta? Mana. Anchaymi chay problema nisqa karan, incluso taytanchis llaqta runakunapaq. Porque Egiptomanta lluqsimunku riqiwashanki. Egiptomanta llaqta lluqsimun hinaspa imanispanin taytanchis yuari pestraspis parlan imanispa ñuqan Diosniykichisqa kani ñuqallatan qankunaqa sirviwankichis ñuqaq kamachikuynikunata junt'ankichis chayqa pero imanin runamanta terekun qankuna kankichis manan qankunaqa kasukuyta yachankichischu haqay noqa nishaykichis noqan Dios kani pero qankunare qankunaqa waq Dioskunata sirvinkichis waq Dioskunawan juntawkunkichis waq runakunawan juntawkunkichis waq Dioskunata alabayunkichis nikichis kayta ruraychis mana ruwankichischu siempre chay kashan Bibliapi casi chay kashan qallarimanta tukukuykama mana kikin Diostachu alabapunku sino Diospaq kamasqankunata adorayapunku. Enteta, quillata, rometa, machawayta, haqayta, kayta.
kaypi ninchayta nuqaqmi kamasqaymi llapan imapas. Último reclaman imanit, Dios reclamó, sí, reclama con payqa. Reclama con Dios mi, wawahinan payqa reclama conmi. Imanin, noqa Dios causaq kashani, noqa Dios cheqay Dios kashani. Pero qankuna noqata wich'urparanki suqlaroman y kamasqayta qankuna adorankichis nispanin. Qhawarisunskunkayta. Sacrificio y pacto. Sacrificio y pacto. ¿Imataq kay sacrificio? Abraham manta qhawarisunchis. Pitaq karan Abraham. Fepaq taytan, padre de la fe. Fepaq taytan. Ahinachu más o menos, ¿no? Más o menos. Kainikashi. Pero pay chaynapunichu karan. Mana chaynachu karan. Porque jokotereke karan mucho ihinaspa Egipto mapurin. Señoranwan haikushaspa imani señoranta. Yao señora. Aman ninkicho señoraimi esposoimi payqa ninkicho. Sino ninki hermanaimi panaimi nispa ninki. Mana hinaqa kan causa wañuchiwanqaku. Chayaqtin seguramente Sarai karan pasaq munay bonita, ¿no? Seguramente karan munay sumaq sipas. Hinaspa tapuyunku Abranta, ¿no? Pitaq payri. Panaymi nispanin. Chikatari tapuyunkutaq. Payqa toraymi nispanin uriki. Ahora, enamorayukunku paymanta. Kikin palashupi tiyaq kikin faraón, kikin umalliqkuna nispanin Biblia. Pero hukp'unchay munayta señoranpaq chukchachanta seguramente ahinata uqllausharan. Hinaspa renegarakan. Imanchaychu padre de la fe kanman, a ver. Mira. Siempre cristiano vidapi kan pasado un futuro. Si kan manaraq taytanchista tarinkichu chayqa, mashkay wayqaypanay. Carro y chocaron, haqay pasaron, suarwanko, canaro con wasi, rayo aperon wakaita, ovejaita, desgracialla. Y mapascha alcharona kashan wasi ocupe. Y mapascha kay cristiano vidape alcharona kashan. Porque monaychatan kay cristiano vidape purikunanchis wayqapanaykuna. Y minach wallpa chiwchinkunata cuidan ahinachatan purikunanchis seguro. Paypaq ukhunpi purikunanchis munay sumaqta. Abraham mana wawayuq kayta atiranchu. Yuwashankitz llapanchis chay historieta yachanchis. Señoran mana wawayuq kayta atiran. Hinaspa taytanchis nin imanispa wawayuqmi kanki. Aunque mana iñerangochu. Señoran punku wasachapi uyarishasqa asyukunriki. Bijañakani, kayaqayni. Costumbrips may tiempuña chinkaripun. Kaynachu nuqa wawayuq kayta tim, razonablemente. Médico kuna chayta ninku. A ver, kunan nisunman, abuelita nisunman, ¿no? Payawarme, 80, 90 años wawayuq kayta tinmanchu. Maymanta, difícil, imposible. Es que taytanchisqa Dios imposible wayqipanaykuna. Cáncer tapas payqa hampin, mana hampiatisqata hampin purichin, tarichin. Y mañakunki chayqa pay kutichimusunkin, respondikunmi. Diosqa kutichikumunmi wayqiypanay. Sumaqmi payqa. Manan payqa phiñarunachu kashan, a ver, imanan kayqa haqayna pensawkusaraq, a ver, manachu chiqaychu, manachu, manan ninchu. Oaxakunki, contestamusunki. Clama a mí, yo te responderé. Oaxacamu y no corresponderé. Payqa al toquin uyarikamun wayqaypanay. Mañakushanki mana chaskinkichu, porque mañakushanki maltapascha. Porque mañakuqtiykiqa chaskinayki chayamunan uyarinasunki. Chaskinayki, tarinayki, rikunayki, ñanta kicharikunan punku. Ya.
Hinaspa taytanchis con churita. Isaac su teochta. Yuashangichirik, el hijo de la promesa. Promesa churi. Solo que pai, más o menos adolescente kashaktin, jovencito kashaktin, taytanchis nin, apay orqopataman hinaspa sacrificamuy noqapaq. Ñakamuy chay wawata. Kunan a veces no canchis fácil ta pensayunchis. O sea, patallanta qawarinchis. Pero no canta ni saykunan. Si taytanchis mañasunkima churiykita o osusiykita, puri haqay orqopataman hinaspa ñakamuy, sacrificio turamuy. Imayna animasqa kankawaq. Imaynata animakuaq kan. Imayna uyawan chaskiwaq. Pero si qamqa wawayki ishkay 15 tawa phishqa, noqal sonqoypi nishanchis chayta yaqapascha animakuaq, yaqapascha. Pero si wawayki kanman ch'ullalla chayri, noqa ch'ulla wawayayuq runakunata pokota riqsini. Pero uqta riqsini, uq personata, uq qarita. Mana iglesianchimantachu, hawa runa, pero ch'ulla ususin. Paykunata t'aqanakapunku, señorawan, esposowan, hinaspa ususe quedapun caballero poder nimpi nisunman, ¿no? Chica 18 años, señorita ya, sepas. Imata mana kay qhari ruanchu, ususenpa. Al mismo tiempo, Limapa estudiachin ishkay carrerata. Porin hamun. Mana imatapis pisichinchu, ususenpa. Semempe ususinlla. Alabayukun, ishkay carratan estudiachin wawayqa ususen. Munaita, como cualquier padre. Como feliz, un hombre feliz, un padre feliz. Ususenpaq paitian. Carratachuna pagan 1000 soles, 1000 tantos, manchuna pagan 1500, más o menos 3000 mensuales apachin mensual. Miname llankan, haqayma purin, kayma purin, hinantin imi manata, incluso mañarcos paraj. Ususenpaq pay causan. A veces haqay minakunapi, campukunapi mana llapan lugar mancho celular kay señal haykun, wayqipanaykuna. Pues hay lugares donde mana no entran, hay mana haykunchus kay señal hoj lugar kunaman. Minapi pay llank'asharan. Hace poco chay pasaron, con chayaraj pasaron chay. Llank'asharan minapi, mana yacharanchu. Más o menos ususewan parlaman karan jueves ta miércoles ta. Hinaspa jueves ta, haykun jueves, viernes, sábado, domingo más o menos aynata. Mana señal kanchu. Hinaspa Lima llaqtapi chay chicata, 18 años. Chica, señorita. Waños qatatarinko, playapi. Muchilachante. Más o menos paykuna tapupakos policía kona contactamunku. Ishkay punchaymanta, 15 punchaymanta, tawa punchaymanta pay enterako. Intento llamadape. Ususaykin wañusqa kashan morguepe. Qan imaginakunki imaynatan chay tayta chaskin chay rato. Phawan haqayman, kayman. Taxita toman, mana taxi puriyta munankuchu Arequipaman. Mana kanchu chay tuta. Phawaykachan hinantinman carrota apananpaq. Mana kanchu hops. Qhipantin primer carro lluqsin 5 de la mañana. Chayta suyan tutantin. Mira, ishkay 15 puncha, tawa puncha pasarush.
tampe purin. Mana kay vida pe pensao kuspacho. Iminata mikusqa mana mikusqa ni yaraqaypis kanchu. Kan imaginakunki ch'ulla wawayoyo kayta. Y mana joven tiempumpichu chay wawayo. Viejo tiempumpi. Joven tiempumpi wawayojkuna. Kamon wawakuna uywanku. ¿Sí o no? Atespa, mana atespa, mejorespa, mana mejorespa, kamenarikuspa, ormaron, mana ormaroncho, lecheyoh, mana lecheyoh. Hatun yarispare. Sulkachan hena. No garrexene sepas kunata, ¿no? 38 años. Mana osusincho parecen, hermanitan parecen, ¿no? Sulcanjina parecen. Man, osusime. Pero bijumpe paikuna pamunkuawata. Más yaquesca, más cañasca, más munasca, más cuidasca, más. Porque viejo kunaka y mayaps cuidan con mejor tamasta. Kunanta adolescente carten taitans nin kunan apay orjopataman chep sacrificamos. Definitivamente Abraham mana willan señorama. Porque willan mancaran Sara. Por Ishani Hakait sacrificamos, entonces, ya caña que encarga conki. Y manin que Abraham, may alintacho y Yereshene, manach y min que ni macara. Ni chico taps nincho. Mirisa, Haku Hakai Patama, Hakai Pencanta, Teñacamusaiki. Manapachamuna manchora chingyaya. Chaypinin taitanchis palabran. Chinyayan, fidelidad, sacrificio taca, taitanjisman por enanchis. Chinyaya. Es un compromiso con él. O compromiso paiwanme, o ejepanay con la fidelidad. Chaymantare. Pai kasharan dispuesto. Abraham me kasharan o ejepanay con la dispuesto. Churenta sacrificanamba. Pero chaype ocurrirán el ángel de Jehová. Porque taitanchesca chayachiwason, maikamachos chayanaiki kama. Mas okumanka manan apayosunkicho. Yuashanki hopman taitanches palasjanta. Puedes tocar todo sus bienes, pero ni se te ocurra tocar su vida. O sea, taitanchesca parámetro nescatan con más atenaiki, más mana atenaiki kamaka manan probasun kichu waikaipanay. Manan imatapis mañakusun kichu mana koi atenaiki tak waikaipanay. Chaymantare, entregar y sacrificio. Wayqi panaykuna, iminatataq nuqanchis taytanchista qhawarisunchis. Kaypi nishan ahinata may sumaqta. David y su amigo Natán. David había cometido un error, un pecado. David mejo hatun huchaman urmayun. Un pecado grande. Hinaspa amigo Natán ahí como un profeta Natán ahí como un joven. Hinaspa kallarin Natán parlaita. Kapag mikaran. Ashka ovejayoh, ashka wakayoh. Kallarantagmin pobre runa. Kallarantagmin chuya oveja chayayoh. Haqay kapag runan fiesta taruaran. Hinaspan kay chuya pobre runaq oveja chayata nakaron. Nechtinmi David sayarin tiaskan manta. Uyapis pukallane renegaspanin
pinchay runa malvado runa ruaj wañunqa kunanpacha nispa porque pay justiciata ruayta munaran hinaspa Natán nin kanmi kanki chay runa nispa imaginakunchis nuqanchis wayqipanaykuna chayta solamente pikunachus pruebata pasanku pikunachus chayta paykunalla comprendinku chayta wayqiypanay si qan refinasqaña kanki imataq kay refinasqa sarandeasqa mis aqutariki sarandeashanku hinaspa huch'uy aqukunalla pasan hatun rumikunata qhillapunku uqlaruman ahinata imarayku prueba hamuanchis nuqanchisman allin kananchispaq ch'uya taytañapaq ninpi kananchispaq mana prueba qasichu chayrayku nin Pabloqa kusikuy prueba kaqtin alégrate nispa nin pero pruebapi pasashan payta verni hermano kusikuy pastor wakay wañurun oveja y wañurun wasit suaruanku kusikuy hermanay kusikuy solamente taytallanchis sonqunchis machurawanchis solo chay poderllawan atisunchis kusikuyta mana sentimientos kaspachu mana sino noqanchis yachanchis de que llapan chay p'unchay tukukunqa qué maravilla. Pero ¿qué pasó? Ima pasan chay patamanta Davidwan. Salmos 51 kay Salmos peshqachunka hoqniyuq t'aqayninpi David arrepentiku. Hinaspa chay chunkapi nin ahinata. Dios ni llay. Porque Dios ka sapankanchispaq Dios nins. Dios ni con ninchu mana. Dios nin con ninchu mana. Dios ni. Si kan problemapi kashanki. Wajay paita. Dios ni. Mana puñuyta atinkichu. Dios ni. Waqasqa kashanki llakis kashanki. Señora, hay que un problemapi kashanki. Parece que qampaq umachakinmanta todo kay mundope. Dios ni. Ama chaskichu unuta pilon manta, sino puri haqay kikin. Maypin kashan pugyo riki maypis kashan chay kikinman puri unutomaq. Pai mi Dios. Porque pilonka cualquier rato es caracamo. Kikin Dios mampuri, kikin pugyo mampuri, kikin uno ocho mampuri. Dios ni. Chuya sonkota kamariway. Kay parlay kashan kikin parlay haqay Génesis 1. Yo hayan gets. Kay mundo qallaripi taytanchis kamaran. Anchay kamarini kay kashan. Chuya sonkota kamariway. Siempre kaytano kayuane, no? Pastor Alejandro Bullón parlas canta. Pay purisqa selvata. Manaraj selvama purishaqtin kamachisqa kuriki. Más o menos pay willakun umalliqninchus mayqancha kamachisqa. Hinaspa nisqa no Bullón qampurinki haqay ukhu selva ukhuman qoch ukhuman. Porque qanmi tupanayki qankikiki an tupanayki. Haqay ukhupi qanwan tupanki nispa kuriki. Necesitas encontrarte contigo mismo. Y paynin imanespa manan noqaqa noqawanchu tupanayta necesitarani. Yo no necesitaba encontrarme conmigo mismo.
Porque sapapunchay noqaqa tuparani noqawan y manchakurani, hatatatarani, saltarirani. Cada día me encontraba conmigo y me daba miedo, dice él. Noqaqa tupayta necesitarani paywan. Mana noqawanchu. Paywan. Wayqipanaykuna. Imaña problemayki kashan. Wayqipanaykuna. Ch'uya sunquta kamariway. Chiqaq sunquyuq kanaypaq musuqyachiway. Musuqyachiway. Taytanchisqa chaypi nillantaq. Qampaq sutiykiwanmi historia kay mundopi kashan. Manan Sansonqa wañunanchu karan mana ñaweyuq, esclavo, haqayna, pena, triste. No. Sansonqa karan wañunan karan munayta sumaqta llaqtapi mancharisqa. Iminacha Samuel enterraranku aynatan payta enterraranku karan. Pero imaraykutaq chayna desgraciapi tukun. Porque pay chayta aqllan. Wayqiy sufrishanki, waqashanki, ñakarishanki. Manan chaychu qampaq escribisqa wayqiypanay. A veces escogesqanchisma hina, ruwasqanchismina, aqllasqanchismina, munasqanchismina, purisqanchisraykun chay pasawanchis. Pero kunan nisaykita sutinpi. Kuti taytanchisman. Chayta munashanki. Chakimanta churayukusunchis. Hinaspa nisunchis taytay noqa qampaq ñawpaq nikita purayta munani. Taytaysmanta mañarukusunchis. Ancha munasqa sumaq taytayku, gracias taytay, kay waykikunata sutimanta suti bendeci. Ari taytay, hatunmi huchayku. Iminach wawaykiq Abraham, iminach wawaykiq profetakunaq, iminach Saulo de Tarso, Pedro, David, iminach paykuna huchasapa, aynan huchayku, hatun. Pero taytay musuqta qallarichiwayku. Kunanmanta ñawpaqman. Reconoceykun simiykuwan taytay. Kaymanta ñawpaqman taytay musuq vidata quwayku. Musuq qallariyta quwayku. Bendicike waykikunata. Qhari warmita, wawakunata, cantumanta, tayta mamankuta, llapan familiata primeramente. Iglesiata. Chayatan mañarukuyku taytay ancha munakuq Santo Jesucristo qullanayku sutinpi. Amén taytay.